Okay, yes, ya buterevu munabusoga munayiganga munayidinda kamuli buwenge mwena ndibategeeza banabusoga bana bacha abazinga nendoma nti waliwo ekiyaka ekimaze okwidda aye tulibonanga ono tinango byono nango byalina ebisambi ebiniriro otise muyembe buti amaka g'emizimu buti ne firimu yaife emaze okwidda okuva mu 12 Star Universal Pictures wamu na Blast Studios n'abakuleeteire sooka obona ekiyaka baba ngemyeku aye nani angemye enumba njitya buti agalo berekewo nendo je kubenga keyo mwana otaliyo oyidi mukairewe azirayo aye nendo je obenga kweyo naye oli bulungi aye chiwe olingirira otise ki kumbe balikoba wano olira obatolire inairo onalumuka ezirayo olumukira bweba kukobera amaka g'emisimu ni gano oba ozirayo ojja oba ojja kufa baba tuida kwita mulala ku mulala nyamoyoya ayidye nani ayidye amaka g'emisimu n'ensonga buti aye muga ya Faizo alimu eno okuva mu 12 Star Pictures na Blast Studios amaka g'emizimu bagalese aye nga Geoffrey King cinematography bakobera na kiyinja alimu sokobone eno yenda wafuna ku kopiyo funa kopiyo buti amaze okwida. Yes, okay, tulengere ne kando kuva mtoto of Star Film Production atenete tugene maso parapara. It's a rainbow umbrella. Katono nyo tuchalengera kalango akabononye. Kakadi bononye chiba na bongeru wako ku mulundi guno. Omuli abazanyi bonga katerega mede. Faizo mugaya labe byetere ku kyalo. Obadde okimanyi waliwo ebitonde bya Mungu nga byo biri wakwonona. Eno naye evudde wa mugaya. Tugenda maso. Mama nja kubagala. Muzaala mibiri. Tomwagala omwagala. Abaana edda bawulirizanga abazadde ku nsonga ezimu ez'ewaka. Naye abononyi bayingira ku kyalo tebalina mwana wa muntu gwe bwatoononye. Tosobola kulya kyamisana kyaggulo muwogo ate nga mwoke noloza nti obwongo bukyakola. Emmere eriwa eno emanyiddwa nga sinners. Laba akasooboosoobo danga wano gamba ono omusajja waffe tugenda maaso tukyalengera kalango kayo nalubega fyonna bonna balimu eno firimu bagiyita abononyi the sinners abazanyi babamanya muga ya Faizo ne Katerega Medi bakomyewo eno togisubwa bali bayononebwa ne bononeka kati baliwo kwonona akufunyisa olubuto nga lwabalongo bana kati ekyo kiba tekikyali kyetere bw'aba yalumbye omusiri gw'ebikajjo tomusuuza mpango leeta ebikajjo director Katerega Medi abononyi bano kutakaka kumulumi bwe bantuusi okuba nti ekyalo bakifuukidde ekirala zizinga wange bamusanze mu kikolwa omuyaayi omusanga ne mukazi wo mugwe n'akufula omulyango ekyalo kyabatabukira bononye ekimala babayiganga aduuyi bagiyita sinners abononyi era matundiro ga firimu na mu ggwanga eno katugikutuuseeko kati saawa eno kuba yo yazze dda. Yes, alright. Yes, okay. Natera ngera bulijjo bwe tutera okukola ne ku mulundi guno tugenda kuba tukutuusaako kino ekyakabi eky'omulembe okuva banafu aba JR Film Studios. Kakati bwe twakoma kiri ekitundu ekyokubiri nga munaffe mpata awenyuka 12 Stars Universal Pictures waliwo gwe bakwana wano nze nkwagala oba nkulabye leero banakulaba dda gwamanyi nze gambye nkwagadde sikwe ennyinde endalo naawe senga ne kojja mikolo bano baddala nnyo mu bintu ebikolagana okutimba emikolo yono mwe basindika kuluzi mudda mu bwenzi nga byani bye mugaba mwe mwagala kufuna adu mujje wano mwagala kufuna ndongo mpya ze basuna
Joseph Bera ye producer wa kano so nga ate era ye muwandiisi w'olugero kano tuze tukalabe okuva akatundu akasooka bagamba bagenda kuba batutuusaako ekitundu ekyokusatu anti ngamba mwe sobola nze agamba nti no abo abalenzi bemuno ababakwana be babawa ne be babakola nze sobola bikola kojja I mean taata oba kojja mpaata waabwe gwe mukulu nakugamba ntya kyekitulina otuukawo mu dduuka lyage yakuba muganda we luli kataamute olubuto lunuma lubula okunzita subscribinga ku channel eno gwe muganda wange osobole okulaba firimu eno ng'etuuse Jera Semaani ekitundu ekyokusatu. Okay, tugende maaso Entebbe Productions kakati bakutusizaako firimu yino. Kasooke tulengera akalango kano kwegamba tusooke tukinyonyoke omanye kiki ekiri ku Coming Soon ne Blast Films. Kakati bakutusizaako firimu nyingi bano bakafulu b'ebina Uganda. Ne bagiyita abagwagwa abana. Kati bagwaga ki bano abana abaakola ku muzeeyi Fujjo, muzeeyi kigwokolerako effujjo. Bannange baana mmwe mwandimpisiza bulungi. Eno evudde mu ewa Geoffrey King. Kakati bazanyira ku mukadde omulogo. Abaloze buli omu afaanana munne. Bannange baaninoze ne batafaananya guli omukandala. Bonna banna bazanyira ku mulogo n'abaloga. Abagwagwa the four idiots. Ne mwana gwe ekyokunfaanana okoze kibi. Kubanga ogenda kunzibanga buli omu alowooza by'otwala byange nga bamanyi gwenze. Bagiyita four idiots. Omuli abazanyi baabo mulembe ga Matiya Sali. Eno togisubwa. Tukoze tutya okuyambibwa omuntu azzeemu atya okwetereza ekikolimo ekitakyusibwa. Muga ya Faizo Musi Shafiki Kale ne Kasire John Bosco kafulu wa Mayembe Mwanje Panado eriko Coming Soon filimu mujja kuleeta eggongolo ery'endali. Kati Kabondole okutereza nga kutumye eggongolo ery'endali aba akusse. Era oba oyina kuddeeya kukolimira abeeko kyatereza ku kikolimo. kale gwe nze nkobe nyinyose Eno togisubwa. mulime Mwe abavumaavuma abantu ku makubo bajja bakola ekyajabu. Eri ku Coming Soon n'abazanyi babakuzanyira komedi ow'omulembe. Era tosubwa Muga ya Faizo. Firimu yino tukyalengera kalankayo katono nnyo ate nga nagambye mu MK Majestic Plaza Level 5 edduuka liri namba 8. Ejjudde abazanyi baabo mulembe. ekyokubasonyiwa Anaabasonyiwa oba tagenda basonyiwa. Agiyita the four idiots abagwa. Ai Katonda wange sitani gwe nyakuntasa sitani ono ave mu mpaka zino avire mu ddala ai mukama nkusaba fire nkusaba sitani gwe va mu mpaka zino. Nkwatako wano. Mpa Baibuli yange. Ai Katonda wange. Yesu. Kale katutandike. Ladies and gentlemen, katujitandikirewo mpola okuva mu 12 Stars Universal Pictures ne kabaleeteire kanoneera tujja kukina Uganda. 12 Stars Universal Pictures ni JR Film Studios. Filimu ya Muga ya Faizo eno oyo kafulu ino tumwidi.
Faizo Mbirigo oba Mbirago linanga igumu eryo. Maganji Edirisa bana tuli kutandika butandike. Alan King Junior ato yababo na Forever Naziwa Madina tuli kutandika kina Uganda mpola mpola. Producer ni muga ya Faizo yo kafulu akoze bungi kina Uganda. Kafilimu kano bakese Mpata n'abagwagwa wuwi senga niko jamikole masulita n'abakataire musente. Tutandikirewo tutandika n'abayala bali mu kifulukwa ng'endala abali ku foomu ole yawanika ku ebigere owundi ali kubirowooza tabitegeera. Endala ebalumiire mu lockdown muno baba balinze emitwalo 10 ayigibuze bana mulekera okuneetegereza nze wairende eno onene mutaluuza mutindiire omulimo gwaimwe gwakuyiza balansi nze bwenzimba enda mbako bye tuli mu kina Uganda VJFM ninze nkagemyemu banena kwana na ibiri bana tidiba bisiza bulungi. Iwe muno oli tubikiza omuko omubi owaliire ki oli kuba empi kulala ate akantu ako osobola okusubscribinga okusharinga n'okuinvitinga n'okucommentinga Film Daife Debina Uganda bono ono bwalambaire ni muga ya Faizo okoba ngoti oba hanweziza kikano kamutaako ekigere mona mama wati bwe yakukuza okulambala ng'osula abantu bugere ntola kuza obugere bwo ono atabanga mbaire ndidi nti afiire ekyokulya tugenda kukijjawa bana ekyokulya tuli kujja kita kukuba awa waire tuli mu lockdown mayina bekukiya nze bana n'amagezi gampweireko muko okusinga tunabeera wano fena kwefulukuta onali kutuwa muka kutuzimbya muto tufulume tujje tunonye ku byokulya tumale twire embeera ono omulimu gwo gwakutuwa muka gutuzimbyanda emwe abandekanira mulowooza ebyokulya tugenda kubijjawa bananze namba ile muli kunsi namujja kunoonya batwigale na kwana tugenda kufunawo ekyokulya tujja kitolawa asinga kuba tali mulimu nti abantu bakyakola musada yaba kuba amagezi amatuufu nti abantu tibakakola batuwena kwana na ibiri ayi bali kujja tuwe emitwalo 10 tuli mu lockdown lockdown ye balimu ngogena kusangani omubbe nti omujjako ekyokulya nani gwojo okuiba ate nga abantu tibabayikayiriza kutaayaya ku nguudo era muyise mukajja mumuzimbye mutunze ntemi ne mwana nkubuli mpata yakuba ati bananze ndi kujja kunoonya kyakulya kama mbaya ni mbaya mwana nange ebituufu njali numa ni kyose amukoba ati zena kankweyunge ku baba tugenda tuleka fena tugenda muno otatuleka tutyo bwe tutandise na kuyaifa era tugimalirize tutyo mbakobye nti osobola okusubscribinga ku filimu oba ku channel eno washaringa wa commentinga kijja kuba nga kitwongera moralo n'okuba nga tukola abantu abana abazana filimu dino basobola okuba nga bafunamu VJFM ninze ngemye mukano bakeze Mpata n'abagwagwa katukatandike mpola ayenda okuseka sembera olwava mu numba tugenda kunoonya kyakulya otugambe tugende tunoonye ekyokulya abakulembere yakwati muna niwo otutoyire kandi tujja kunoonya byakulya buti aha tukulembere otulage kati wali mu nyumba mubadde mumaamira majinga gagenda kukona aha yabakwati wale mu nyumba mbaire muli kubiiko ba muli kugonera maji ge mutayalulu nemeddeko wama twamu nze mumbone ende eno lwabune naye enzira kyenaalire kuwaire bagamba kati ono ate agamba ati siyo gye tugenda okukijja ye wana baye gye tuli kujja nze ndiwulira n'endala eri kuneeta kuzatakuza ndiyo ti ebikubinumye kubo lino kyonna kye tusanga oba kamyu oba mmese oba kyonna oba musota Mpata no hoyo yakuba ati watu wagaine musoto oba kaduyo oba busimizi tuida kuliire ife tuzira kyakola mukulembere tuje filimu bajese Mpata n'abagwagwa batandika okutambula oba bali ku kyalo kyawa oba waye bali ku aha mukama ono yamuwa bana kyerondera taba mwibi
Mukama Katonda we bale kunanukula. Original name zini muga ya Faizo yagemye ali wansi oyo afukamire. Ate nga akuzaanire bungi. Wobo wabona mugaba kaloli omulogo ekimyanso abagwagwa abana n'oyo muga ya Faizo original names. Njale badde tuta. Mufunye ekyokulya. Ya bano batandika okubukabuka yakati bana nga muli kusanuka ki mufunye ekyokulya. Ate kyokutte. Iba mukoba ati ate ekyo kyogemye mu ngalo yenda atweyawulaku. Mitwe. Ati kino ti kyaimwe. Nze ninze nje okulya zenka. Bano beewuunya mukwano gwaibwe okuba ayawukanaku. Tetutawaana. Kalulu. Wemba mwenda okulya akuninze tukuba akalulu. Mwekolemu omulimu. Engeri nze gyeno nze imwe mwekolemu omulimu. Ngero omuntu analya kubaine bwaba. Ate otuza mu kalulu. Ate muno ojja kutuyiza mu bululu obwawa. Abakuse tebabatomera. Muviire abantu mu njira imwe batabatomera abaana abayo ku kyalo kuno. Kyegombyo. Kyegombyo ni muga ya Faizo. Kawawa. Omusaada alifa nono ino. Mwekolemu omulimu. Mbakobye mwokeremu omulimu mba mwenda okulya akuninze. Wako. Mwekolemu omulimu mwewuba muli wano mulinga bana muli yoti biwayiwolo ndi bakuba mwekolemu omulimu muli amuli kwesimba bwesimba bati mwenda kulya nze tandika okulya. Endakwana wegana gwerawo. Endakwana na ibiri wedinawawe mwe munabati mufiire nze ninfunye ku kyokulya. Tuli wala. Bana kenfunye kino buti olugendo tutandise olulengera ku yetujja. Tuyambe otuwe. Muna tuyambe baba otuweku. Yamba abana kugenda eri ku kipande ky'abakeginze. Obo yenda okuyambibwa ngoli bayamba bakate yamba jere ku Kegi Simanyi Foundation n'abayamba abankuseere. Mwekolemu omulimu. Mwekolemu awo saako mutandika okuyambagana. Zabyayita. Mbaga oba lockdown yagwa mwajimalako. Obena kudira edisoka de batu wasa twasa baba batu wasa emirundi emeka mwajimalako. Medi nedisigaire yentono. Tandise n'okumbogolera. Muna tuli kujja kubabu kubati enzalo nze nize gwe muli kuboyigolera mutyo. Omunene akubika. Omuntu omunene ino atakubika. Yasinga obunene. Oyombako bye bamweta Faizo mbirago. Mutulo twange. Akuzaanire nga Kamasu. Aba ogenda tulete kufuna. Kwate empola mulabe ennyanya. Bana muli bana nane eno. Mugiraba? Tugiraba. Ikandabe no. Kankube kujaribu mbale muno otalya baba. Bana mutange makumukali naba mungalo atenga bibisera bya corona. Yakusomuka gwono. Ono iwe toyigwite guno moka gwono no gunga edize ndaye nze tiri munene. Muyinza n'okulya obutwa. Bana muyinza n'okulya obutanze kamba fuirire yalumaku. Bannange saagala. Bano mayiru gachi basada imwe. Wakati nze emyaka gyange gigende. Emyaka gyange nkairike. Enakwana gano gana gwera. Nze Mungu ni wanditira wano yatandika okulya kubaine. Mbegairidde. Bana mutange mya corona. Social distance. Bana wano wazira kukuma atenga bakobi okwetya mula social distance mugikoze. Kutte temulina masi. Kwegambe zira yambaire masi giti munabye ngera ali kujja okulya kubaine emmere bwaba. Ono yatandika okweriza ni Kamasu. Wano wali wafudde. Muna iwe oli kuluma obwino wano wali wafiire mo tubike. Tukole bwe tuti. Bana tukole tugeme mpola mpola. Atukaja. Atambule mpola mala yatuke wala butinze kankube kujaribu tubone. Nkamuwa. Olimo nena neno. Kaja kino kola. Kyetuli okuba kukola. Enaku ziri mwazimala. Gwe tewaziri kate wakola ki? Na zine enaku tukole ki? Tuguminkirize. Enaku dire timu afa de basooka otuwa wale corona nga yakaida mu Uganda timu afa bona amaiso muga. Bamweta mpato oyo. Tutambula. Tujja kutambula mpola mpola. Fumba ndi mukazi gwe musaba. Bananze gwe muli saba mpa ndi mukyala ame munsabe sawa yena yona. Mnindeko. Bana munu eziza tikaisa bulungi empe wejja kunja kuziira. Ono kyosera nali mu jacket ya red. Ni mwine Kamasu. Kamasu tukolebwe. Ali wakati ni mpata. Ekyo n'okibuuza. Oyenda nkuweekwa ati baba oli kubuuza ekintu ekiwuna mpabu wendye tobona mbirizi dange. Oba oyagala okulya nde. Oba oyenda okulya ndekula otange maku. Kati nta. Wena oba oyenda okulya ndekula. Tegeza tuyagala. Oyo ni Idirisa Miganji Idirisa ali mu jacket ya red. Ate nga akuzaanire nga kyosera. Oyali wakati ni muga ya Faizo akuzanyire nga mpata. Atona ali mu t-shirt ya black ni Faizo imbirago akuzanyire nga Kamasu. Film bajeta mpata n'abagwagwa bana okuva mu 12 Stars Universal Pictures. Ate nga tuongera okubebaza mwena. Mwebale kuwagira film Daifeda wano. Bungi bukaida okutugulira yakawunga. Twaira ku bantu babasuubiza okubagulira akawunga. Okuba we 10 bagula akawunga. Eno bwali akubaina akantu kebafunye ukyokenda leba lumiro bena kuimeka. Oyagala oba toyagala. Ona yakwati muno wobo yenda mbakobyo obutange makubo boyenda okulya ninze. Yake mikono.
wena ntolako emikono iwe ikaikana waliwo oli mukuserera enkuba etonyi muno oli kwenda olusaya luli kwenda kugwa kunaana yange kole bwe tuti bana emintu bino tugeme mpola mpola eno bwalya kubaine ngero omuntu gusaada guno nga gukodo kera ogenda olime mama mubukutu bwange yakobanga iwe wokula ojja kuwunanga olime agempologoma gagumye munengalo dedodota soloida kundwaza tosalangalo ate nga kere tadiyeka wanabyewa mu ngalo munabyewa mu ngalo mongemegeme kwiwe baba omusaada tumuyole buyolo ono oba tumuyite anjala twogere kyosera muno ikaikana ndikubwa n'amairu kwano gwanga asinga gwalira amaze okulya kubaine buti yakoba ati kyosera niliwo mukwano gwanga kyoka ali kumulya kunana kale kasaada kaitu kali eno omuntu agumyuse ibona olusa walwala ensimbi muna walwala ng'oli kwenda kungwako toserera ogwe wano oli kutyerera ate bwogweno totyerera kuwagwere einuma wewe nkone ono namwerabira ono nze namwerabira yensonga nti ndikwogera amaiso ningiriza iwe gwe mu bantu bange ab'okulusegere gwe nambeegi naye ono gwe nsinga okwagala kabiri gwe yerabira yakoba mbu mu bantu basinga okwenda oleni eno bwalya mbu ono gwasinga okwenda ali mu t-shirt ya black gwava okoba mbu yerabira nte emikono firimu bagyeta mpaata n'abagwagwa tugume eno bwaswankula ali kubagumya atairemu akantu munda gumiikiriza bubeerewo buki bana mugumiikirize ni bayibuli ekyogera ku Nikulani nze ngumye ono kasada kaitu kakoba kati nze ngumye kale aye nga kali kwenuuna kali kumira amalusu tigamirika gakaze bana ino nimwe mukwano gyange eno bwalya nana atera ogimalawo omusaada nga alizira mpisa yaluma kuyata mu kanwa yawa kumwine kabiri amala yatoola ku kasada kaitu kaseka kwati musaada wange muna waire endala eritulumaye wata mu kanwa ali abagwaine katono kali abagwaine abali bagwaine byebiki ono yakoba ati abaali bagwaine byebiki mutimbo abawaire ku aye atoire mu kanwa ke amalusu nedda sibawadde nyaanya bana mbagwaire tibawaire nenda tuwogeza amazima tukole bwe tumwagala enyaanya bana mwenda enana abasaada bibatamye engeri yataire ku amalusu kano katandika okusiita ebigere kakamasu bana tuteyawula amaze olwokulya aweziza mwendege yeyongeire okugenda bano bakwati ababa ife tugololi temunchawa ate bwe mutyo yatandi bana mutandeka enana etatukyaya amaze okulya ku bintu byabaine katusika tukoleke muno tatunonereza bana nze ninze ntera obayamba ali kwogera kino nikirengera omuntu asingibwa omusango bana mpulire enaku enuma olunaku lwenakwagaana tubeebaza mwenamwena mu subscribing ate nga firimu bagyeta mpaata n'abagwagwa abana okuva mu 12 Stars Universal Pictures producer Nimuga ya Faizo ka comedy enjala ennuma omusaada waitu yakoba ati endala eri kunuma nange bwenzi ono yena yakoba ati munazeena ntyo endala eri kunuma bwakifuna tayagala tuwaako ate obuzibu bwalinawo olwowa oguda mpaata waafuna ekyokulya ife tayenda atuwaako ate ye ali oluvaawo ngaakoba mbu ninfe mikwano gye kati ninya kyokka ninze akatono ninze atalya alina n'olubuto lunene yetasaana kulya ninze atalya ate wuuyo ali kwida lumbo kodi niwe omukobi aiden bona beerinza mule timenda nakumubona mwana niwe wamukobi oti tuli eno kale atoba mpulira nze n'obusungu bwa nyiza mpulira nga ndi kwenda nakwetuga ate tiniwe wenkaze nampulira obusungu bana benakuwaza bamukoye kuba ye omulimu ogwo gwakulya kubayine bintu olibona enda bwebiseemu buti ali kwegonza ali oti wandalaye bona oguddayo guli yasembera mpola mpola bana munsoni we ninza owaimwe tukukoye mbakoze ekyati nensonyiwa muna nensoni wanze mbuuza nkoze buli kyofuna totuwaako buli kyofuna kulya ennyanya wagituli enaana mulowooza nange njagala naye zena mulowooza muti ebyokulya mbuyena ebyokulya tayenda mulowooza nange ebintu ebyokubirya mba njagala mbu okubalya ku bintu tiyeyendera mwali mubaddeka ng'omuntu olabiraawo mbu ebintu okulya yaawo ye naabonerawo nedda ndiko ebyewaka mbu aliku ebyewaiwe usadono nga mulimba nina nimoniya mbu alina nimoniya aliisa omuntu lyako ate mmwe abanyamba mu ntalo ezimu bana nze wendigula nimwamba bona kasaada kaitu kano kakamasu tetusobola muna tukukoye sigala bibyo ngeri bwoli ebintu bikuyambe kamaso
gwe mukwano gwange gwe yaliire kwera yamweta Kamasumbu ni mukwano gwe namba ndala. Nyanya zitulidde ku mulwadde. Enaana yalya, duuma yalya, buli kimu yalya. Muno oguda. Guno muka bana ti kwiguta. Nze n'olumenyanya bwoti. Ojjire walume naana. N'atugirya nnyini obunyanya bwati atuwaako mu ngalo. Ng'oginumira mu mutima. Nga ndikulumira mu mutima. Ajire mbu yali enaana. Kaleka kwambu ojire wagimira oti omwami yaira mu nagikumirira ku mutima ku mwoyo. Kamasu ennaku tugiridde aba. Yatandika okweyogeza mbu Kamasu enaku bagirire batyo bampi. Tosaba Kamasu iwe tukukooye Kamasu otamuwuliriza. De waffe Kamasu. Ennyanya tagiridde. Bwana Kasada kaituka Kamasu kenda nakulira endala bana batuwe sente aya abantu batusofiira munumba. Ize ffe tuli bambuti. Zino ntugga. Yatandika okuvuma. Mbolo muwanvu ole kyosera. Baba wanvu balya ku muti. Ntwiga ate bo bambuti bimpi bya mu kibira. Kamasu yatandika okwetegereza idukire nga bona bampi. Tewali ono yekyosera. Genda tuwa akawunga. Baleete ebijanjaalo. Abantu bali bali kutubona bayinza okuleetera. Tulye bwe tulya ate tumale tugende mmanyi. Mubindyako. Yakwati bali kujja kutuwa akawunga abantu abali bali kujja atuyamba yantontoolako obukononze. Tulyako bibi. Amazima ddala mpata oyinza okulowooza faabakula. Bajeeta mpata. Kamasu nalokosi. Omwami olumaze okwiguta yakubambu Kamasu namaze olokoka butitika abali ako bintu. Mbu obukoda abumaze leero. Tutambule mpola. Mbu bali kujja kota. Muki? Mu maaso bali bagamba ebirungi nefe ebyokulya biri muki omuwulire omwami mpata amaze obamatiza bubale bakubambu ebirungi biri mu maiso aye bo byokulya biri mu maiso ono bamulese kyosera bamukobye mbuna ntwiga ate bo bampi muna baba nkoye leka amala okutoola muku wano ku maine kale olinake waliddeko walwadde akawago kiki muna walwaire iwa akawago ng'onaala naala atera okuyimbira akayimba kali kinaala dolodolo ensowera sima akayina anti omuwulire mbwana atera omwembere akemba kinaala dolodolo kale nombeera ng'abakyala bano ab'okumakubo iwe saawa yona na mwambala obuntu obwo obumpi musajja saawa yona kufuuyisa kyolookyolo ate kati mwerabira ku subscribinga nga oli kubona akantu ku screen waigulu mu nsonda awo kasooli wange tompita oniga kwawo wa subscribinga mpata ono olwalonda duuma wajiira okunala yamugoba mbuyizaawo duuma wange namutayire bwira oba siwo kino lyataba mubbi kyokka baakogera nti bayire mubagemagane ono mumpi beeyawire nikwola omuwanvu batandika okusiida enaku ayo ono omwami akobye mbu duuma wuwe naye mpata wagambye buli kimu tugatandika kikola ffenna nongamba entuga tugiveeko kale kamwidukiza nti baba onsuubiza oyo si kasoole obiraba bifaanagana ompita musirwe onfudde katwewungu omwami atandika okwekaza kale ate tulwana omwagala kasoole mwagala kubanza sembera tukoleyo wano akantu akasada kaitu kalonze duuma bakaliire ku enaana ono yakasuubiza nti era bamazze buli kimu bakirokoyire aye era kava alonda duuma era omwami akobye mbu duuma wuwe okumala eddakiika ejeji buti era kamusalira ogwami gumusalira amagezi gumpaata gulye ku Kamasu duuma mbu bali kujja akola waawo akantu twagala lulabike jjayo mbu akobye bazimbi enda anaata ono olwedde enda yabitamwire era anaalya akanaakulyako enswa aya tutandike mbu batandise okuzimbya enda kyokka ono eyenda eyampaata oligino nemuzimuga ya faizo yabitamwira yali eira kasada kaitu kalima ku bwiso kaluma amaino ayendange muno olikola ki olubutova mu kwekoza munazimbye enda va mu katembawo olulaba olwomusada waitu enda yiyazimbaira kano kali kwegemya byegemye kano nienda keke makasada kaitu kali oti kali mutoyi tukole ki nze olaba ndi bwe nti muno tagwere mandu wali kubona nze ndi zimbye enda nga bwobonene yange Taleta. Musada waitu bamuwangwire ono aboneka kasada kaitu kali kujja kufiira munakwana era ndowooza gavumenti yandisoose kanooka wemmere aluleseeyo tambulo mbwata muniigira amuwangwire bona musada waitu Kamasu endala etuuse omuyitira waka omwami atandika okulya duuma omubisi kyokka yakalya naana ono waanajja baba buti yatoola mu kanwa mbw amuweeku omusada ono azira mpisa kasada kaitu kaataawo nga bwona agayiza ow'amalibu omuweeku alye onkoze ku nnyanya muna bw'otyo bwonkoze ku naana baba kabiri ni duuma oli kundyako era oli kuta mu kanwa mompe yamuwa ebipapula kana akalinga olupapula mbwaida akakuba kana akali oti lupapula era amweyawireko gusada nga gwa muwudu guno
bona akabina yakunumba oligino ne muzini muga ya Faizo nkobye oba wabona mugaba wabona kaloli omulogo wabona abagwagwa bana wabona ekimya soda flash oyalimu buti tuize wano amonge iroba kakodyo kikano kabiri training gwe tubamulabye yankubye omuko laba olubuto luno lwaki buli lweruti ate kati ate yangu yo mbubaliko lero olomuwanvu training oleye yalire kwenana ni duma mulimbye yali abuti bali mukolera training omwami mubona ali oti ali mu kukina makina kama susaga njya kusambira sambira wa kamukoba kati baba nze nkali kulye embirizo jadimena yako ati kama sunda kusambira sambira wano gwo gwigwite kati naba byotandise okunko mubona amakina gakina alide atani ali na kyali nze mbuyena yakoba iwozira kyolire mbwazira kyalire yatandika training kasada kaitu kaseka n'okuseka nga kali kumwewuunya omusada obukodo batandika training kwata baikaku ni wansi ida wano ngeme ebigere mona mpola tansindika nkube ida nkunya mpola tugende mona nsukunda mpola mbo balikola mu training bakolera olwo muwanvu gwe baleseeyo bamwetegekere bali kujamu kuba ulira omwami bwaweekera ulira omwami bwawuluguma nawe jangu va mu kukweko mama kasada kaitu kabaire kaidiko nka yakasikambula tawo omusada ono bona byakola mpata byakola kasada kaitu kenda kulira amaziga bona yakasukunda kakali kulya filimu bajeta mpata n'abagwagwa ate ng'okuva mu 12 Stars Universal Pictures bali mu training bali mu kolero olwo muwanvu gwe baleseeyo yatandika okakunakuna omusada waitu nsoni wa baba ojja kumena ebigere yayirawo yakakuba situkokole pressure up ayikali kukunenda leri kaluma batandika pressure up bona pressure up dai musada waitu endali eri muluma alioti mugongo mulimu olubaawo alioti yalwalo babulwaire kibuno babweta baluti balikola mbu training balikukolerera ole gwe bakaziza ku erina lya ntuga oti obokola training muno oti obokola training yo baba singa obaire oidi nti nkaliko mba kummere bukyanga tutambula wandi nsaasire omusada yamukoba ati muna amagumba gesibye ki sembera ntukole omubona agamu aigwite wano ogunwa musada waitu yaigutira ali kutawanya kasada kaitu ye muna iwe oli kunsinambuka odi olire iwe oli kunalanga eri yaje emandu ngalaka ali kulya kasada kaitu katandika okutegekategeka obyekategekategeka aye ng'endala kyeri kakola 1 jabu 1 2 jabu filimu bajeta mpata ate nga tubebaza mwena abali ebulaya naddala mu nsi ed'abawalabu ku byeyo be bakazaako eri abakadama mwebale kutuwagira ate nga tubebaza ino ate musubscribing musharing mukomenting ebirungi bikaida bingi ino omwami olwamala okulya wuuna amiitinze ono omuntu okugenda obuganzi okumala ekyetaago agiire mandu ayimbo bali kwemulugunya omuntu akali kulya lwaki alwaye ino ekitegeeza wagiire okumala ekyetaago ntuumo bayogera n'akaama oidi ono alya neeno yalya neere buti kale amaze okalyaku ayize kwona omuwanvu gwe bakazaako eri akyosera yageedya ku mpale yakuba ekikalo oidi ye musada wa bikalu eva mbakobya oligino n'emuzini muga ya Faizo twida kumubona mu bungi ate atukoleire bungi baba bali awo batandika okumwembera kamasu wife oyo tumwenda ino n'okukina batandika okukina bonani omuyala yo awali ebyokulya bamwe oba ndifa kulya omutalo gw'ebikuolo niyakwati musinikire mulama ino nenga otunula emabega munanga oli kulinga ine innuma otabanga y'ovuire ebayireyo olumukalumuka ebintu bino twandibijje oyo atandika baba ng'ogubye ino ng'era abali kujja okumulyaku ffene bana mutange magema kwino
Maduga kina oba muka iwe munaleka buti yekyusiza ono muwanvu obeera bwe bali kutesayo olwene ebyokulya akyusiza ndifa kulya omutalo ogw'ebukooli oyayire butimbu onamukyaye munazene endala eri kunuma kyokka aliire kunaana yali akaduuma totulumba yatandika okubona nti muno tatwesiba ku ife tuli bampi tuli bakika kirala wena vaayo yakwati wena otanesiba kuwandiire kwira ebintu omwami ebyokulya wayogererawo n'olulimi ni waluta ku paasi yatandika okwesesa yamwidukiza mbw eno ntulege kodi ntwiga mbwe ntiga dina edirya ku muti ebibyo byonna biba biki biwanvu mbona ebintu bye benamena biba biwanvu tutereza muno otamutereza nze nda kumweterereza amayiru gona gali ku fene oyo oba mwenvu oba mubisi ono yakoba ati nenda kutyama ati baba otatyama wansi kugubyango ye kankuleetera isando otyame ku wano ndifa kulya mutala gwa bukooli mpaata ali wagati oligino ne mzimuga ya faizo awali ebyokulya ayogerera inno yamugoba ati munavaawo wano eyo toli wamu aye muli kukutaki bana mutagema ku fene bana wasiwasi yakimwe fene wange aye ndibola oli kutwesibaku muna ajatuwa ku fene ayi mwikaikane batandika omuwewetanga akaana ke bazaire mu luyanga famire erwire tezaala nga kuba baire bagumba bafunya akaana ndowooza olibona Kamasu yatandika okaweweta buti aize ne kumasaluna n'obutama bumeze kuba buti aize nze Kamasu Mukama Katonda yananukula ati olena ali kumwesiba kwatandise ninze but huyo emisindo baba bwine huyo batandika balumuka ndoza fene bamwibye emisinde gitandise fene bamwibye balumuka batuuka obola abekwese kuwa emisinde musada waitu ali kuwekera bali kumunonya yagemye ni fene kuba n'omulyo Kamasu batani Kamasu muno oliwa Kamasu huyo ata azira fene muna ate ovire yotya fene aliwa ye bane wulira akasiru kano kabiri we kali kuogera obwera gwali kuwananga muri muganda wasinga ayo kabiri fene oba amuswire obuti ali kumuvuma zono mubuze buti baba buuza bombi ono yaire eno itali kwenda babuuze nga yena aliku irayo muna nkubuuze sebo twabadeko fene wawo yena yatandika okubuuza olwo omuwanvu kyosera goba kazaako eri entule goba ntwiga yamukuba ati muna otaneya otoyawula ku mwino nibabuuza mwena tekubadde naye kakati ate tulinde katona ebintu by'Abasseruganda mwabijjeewo omwami obwera ali kubalyako bindi yakwata ebintu eby'omukwana ebyokolera wala mwabiswireku ye yali balireku musaada ono abaira ajinika amaino bamusirisa amazima ddala bambuti yamwidukiza mumuna tuli bambuti ogenze n'olumi yakati ojiri wagemena na baba waluma yakafi sebyanyanya nga tuli mukwogera ate tuli ku mbozi yafe n'oleeta naano oli kasiru tulese fene tugende ojijja otoleyo kafene ife tugolole ekibaawo kyayogera ku mbako byono bandi mutumi nalina lyandifa kulya mutwala gw'ebukooli bamweta mpaata yamukoba ati tujje muna batambula kaluba batambula kityerera ayi bakalifuna kyakulya batuuka no yakoba mwina ati muna linda ku katono akantu kaifu wakataawa bana muwayize nanga mpulira towulira kyogoba kyenkobye kyogereko muna kyogeire kuye kubanga itubadde tujja mwe tubaire nga tuida mukazi gwendabye waliwo omukazi gwemboine ng'agendayo ng'ali kujja yina tereka fene waife aliwa omukazi kyoyo aliwa nkoberayo atajja n'atolayo kyakulya agenda kulima waliwe nakatadde mubwoine ng'ajja kulima ye natayiri kafene saidi eno yagemye alikayikana mpaata obaire kimpaata amairu oguda gulyere munda aye amairu aka ali kwiguta buti yamugoba ati mpaata sooka oyike ku wansi susama tubone ati mwenda kulya ku fene nga nze ntyeme kwitaka iwe toyenda fene bamukoba yena yakoboole muna sutama ku katono mbone mwagala ate kati otoyenda fene mwendaye mpaata bamusalira agawakayima bukyanga alya kubaina emmere bamukoba okusutama kabiri yati amabuti ame ati mpaata sutama muna gusitule gusala guzito bamusutamya mbona ali kwenda alengeze omukazi obeere yagiire okulima atabanga agire webatereika kafene nsitulakwiwe tubone muna wosuula iwe muli kujja kuba fene nga mumbisizaku mpaata bukyanga alya kamunye
Lera alire empa abaana. Mwise. Kano kali kulya majje olusebo. Gasiya iwe mbaire njakikuba n'okukikuba. Olwana ne mukulu wo. Muno wona alwana ni mukulu wo akuyamba muntu alo buli kimu kifiire ekikyo. Okimanyi bulungi kino kimpi. Ya mukola ati muna tibona bulungi ere ono oidi bulungi kino kimpi. Kino kimbuti kutama muno tatutawania. Mulefu kuti wakuba ati kutama kabiri ni mpata yena yaidanine ku. Ata biri. Ole amweta mpata uba ile kyo oli mulalu. Mpata ile renze nengeze erifu no mukazi atamulya. Muna wena situka. Ono bamukazi akulya kyosera. Ayo bane bamweta mbuntuga. Bana mutagwa imwe mwida kwensulawo. Nasula. Muna musula imwe. Kumbe kali ano waigulu kali amajolo. Waidi kona bakamoni yaboni aino. Kuti wano kona kali kubafuna muku ekyokulya amajolo. Muna tujje tulage fene wali. Buti kamasunze. Ninze bosi wa imwe. Kajanga kasanofu. Kona kalire kukutufuta. Buti ye watambulira ino obwire bwaja amadi gatandika n'okutona. Bakuba tubona amadi gatulina endala eri tuluma. Tusooke tweyigame ku huku. Amadi gache betweyongereyo. Mbona amadi gano agali kugwa gati. Mwenda gatuboze. Baida. Beigame ku huku wano katono. Kafiru mbaketa mpata n'abasiru baine ekitundu ekyokubiri. Okuva mu 12 Stars Universal Pictures nga bulido ate nga VJ FM ninze nkagemyemu anumirwa olusoga wena nanumirwa olulimi olwemu Eastern Tiama baida bano baida beigama ku kiyumba kyali wano oyo ni mpata muga ya Faizo original names akoze bungi oyo ni Faizo mbirago ate nga mukanoni kamaso ole ni muganji Edirisa kyosera balengera omuntu bamweta ye magabaluwa ida weigama amadi gatakupoza sembera yero mukazi aidi wano bona basiru bagwagwa aha kyatuuka kikazi kyaitu kisava bino ebyano amatwa agembalala gabibukala buti ono yatandika okwekoza bukibuno obwino obuli wano yefukamizawo alikwenda yekoneko kwa atilisti kumuwala yakwati kana katulika fuluma mwere mu kiyumba muno okulukunya musenyu gwa muno takulukunya mu kyanga gwa musade ono nigugwa yatandika okwekulukunya era benda amwekulukunya kumuwala atilisti afune mu oba feeling mukozi we tolaba boyi toli kubona mu kyanga go bagukulukunya ogwagwa bali wano ajo kuchuka ate kabiri ono mukazi ye niga omukatuli ye niga basiru bano buti yetola wale mukatuli yabuzabuza nono muwala kodi akatuli baba ilalengezaki oro yatandiko lwawe bumutika nga bwidi abantu ab'ekyedu endala ebagemeire wano olwabo nawe ekiwala ekidye mbakobye ekisava kyanwa amata gakyo gakigema ono yatandika okweyamba mukazi waitu bamwisa mu maadi muka Faiza alini katemba tombonangako telo toli tole do abadio kagazadio ndakayo gasiya oleke mukazi aide kabiri ni wogusa doli kunegebyako la atolo yolagala omwala baide nalo yakubumuwala yamukuba ebidi mu maiso nkobi ekyedo ekyo yakasukira mwina akalagala mukazi waitu bimusobeire bamweta nazi wa madini original names ayinga mukanazaine nga nkono oba nkono bimusobeire oli amugumula yagumula omuwala era bali kwenda kumwekonaku bamwekulukunyeku ata nikoko yawukiraku bamala bekubenume yekigo muno omukazi bamaze bamusula mu maadi ekyedu kino titirululululo iralala tutululiriri titiriri ndaza kwagama munsumbu
mukazi waitu yava mbundu yakwati bana mundeke gasiya imwe naidi okwegama ono madi muli kuntawani obutawani yaja yetero ludo titiri ludo titiri lude tutiri lude titiri dide mpata n'abasiru baine nikafiru muke tukajana ko maiso VJFM ninze nkagemyemu atenga ka 12 Stars Universal Pictures muga ya Faizo ni producer oyakoze bungi ino mukazi waitu yatambula nga bimusobere yayagana akakongo mona ebityanka byakuzaniramu aye kana igwerekera olugezigezi lwa babawo iwe oli kumbona wano mbanzanira mu bisooto obangwire bugwe kigo gugwire guboneka okukazi okukulu ono omukonga alina n'amalibu takali anyama bamweta Alan King Junior original names ayi nga mukano bamwese masinike era yasinika abayala bakatambula nkobi batambwire ebyalo bingi Uganda banatera ogimalaku ayi bakalifuna ku byakulya obwokulya bo bafuna mpata n'abulya bwe batuuka wano ono yakobati bana muleke mmalo okweteka mmalo okulengezamuku abaana wano walungi mundeke nammalo okweta obulokosaaku yanoonya ebijja okumuyamba kwemandu ng'agiire yatandika okusikawo omugasi yampolampola bamweta muga ya Faizo original names ayi nga mukano ni mpaata iwe anumirwa enseko anumira komedi we tyama butyame bakakongera yanoga agakola gangi ng'aliyo tyali kujja kukola ku ndovu yanoonya wali n'ebisusunkulu bya duuma omusaado yabakwati mwe abali kuningire zira timwe na timu jayo mandu yaja mbu yafuire ira yaja bwasangula entuyo ye kuba munda omusajja nga ayina ebikola bingi mukayumba yakwati ngajire n'agakola gangi okulya wekka yo omusajja alidde ebintu yakoba ati meiwe byalya kimulobera okujja n'ebikola ebyo ebingi emandu omusaada ali oti ndovu oyo nono kasooli gwe twaligenze ne tumenyako naye bagamba nyiniye mugo ayi bana buli kintu akirya kyokka wano tulira ine duuma ono sobola okumena kutwena twajja twayokya aye bulika bana mulikungeya aye ndi kubawulira iyo omusaada ono seba ayogerera amandu mbu bali kumugeya aye ali kubawulira mwebera ku byokugenda uli ono yamukoba ati munanze ndi kwenda kwejiira mbavuire wano kuba buli kintu mukindi akubulye buli kimu kye mulifuna muli kindi ako mwe buli kantu ke mufuna mwegaite n'olekodi nze mwe muli bambuti kodi nze ndi ntwiga ngenda kufa enjala nze mbwaine nga wena ababako ndi kujja kufa endala tubeera wamu muna tubaire walala ibanga lyonena lye tulwaine entalo tulwaine twena iwe muti otulumeka ku saawa eno ife tujja kulya nani ebintu bye tunaaba tufunye babiri muna nze kamala okweyiyamu ng'omuntu kuba buti wano nafuikiira erala kaana kambati musaada waitu kyosera yabalumukaku mbakobya original names bamweta muganji Edirisa oyaba ayeyawire ku Kamasu ono ni Kamasu original names bamweta Faizo Mbirago yena azaine bungi era bukaida owemandu yava yalingana yo kubaba mbaire nja kufa oba ataire kunikungulu owaye empale ya muguwa yagisensa zegwa obeera kumpi yamukwati ng'olwireyo ati waawo woidi wenva oidi oluganda oluliwo musanya awomba mwisanya entugerwa entwiga ejwire wakabiri mbwa twawukanyeko avuire wano yekyanze mbw agoloire mbu tumuwabyako di buli byakola tubirya oyo asobola okwerabirira era weeno oyemerere okunze wentabaawo owulira ebiwunya yalinga kweinuma yakwati oliwulira ebiwuna ati ani avaayo yakoba ati nani ali kuvaayo mumbuuza ati yena yeerinzaayo yakoba ati ani avaayo eyo okusinzira kyembwene kyentwaleye era oguntu gulina okuvaayo ogwoguuna buti wootaire kigere kya ndovu ekyo kyebeeta public enemy oba luzungu kyolwo nimuga ya Faizo awo kabuti amutowolokoike emmere byonna naye emmere naye nabuti awo egiire abaira enda mubamene kuduuma wawalo ole yamukoba Kamasu nti otageza kumuna wowepankira mu nnimiro eno baba bali kujja tukuba egisigalawo gikube n'eitaka
mbuti tutambule tujje oba tumaliriza yamukabati baba oliwo nkwegomba munaze nanfune ku mubiri oti niwe ninze kabode yamusitulaku mbukava emandu buti awaga lololo firimu bajeta mpata ni basiru baine oba n'abagwagwa baine bakanonya byakulu okuva mu 12 Stars Universal Pictures VJ FM ninze kagemyemu ate nga muga ya Faizo ni producer wako comedy kuseka museka kusinika maino kwonka batuuka wano mbona akoye owulira mpata nkoye muna mpata baba nkoye lwaki tituwumula amangu ago kakati muna amangu ago iwe tunawumulanga buwumule olwo tutuukeddewa mbuti tuli kuja kutuuka lyebeka oba yetunoonya ebyokulya iwe buli kyengema kwolya iwe buli kimwolya aye nze nkaali kulya ku kintu ate nga abaana mbasa iwe niwe okolagirira abaana abo okutunonereza oba kwetyebeka sabu musaada waitu yekuba wansi kuba akooye baawumula mubonabona nze simanyi naye yabandeetera mbeere nga mbali omuntu eyabansibaku okubandeetera ndabye kulya olubuto luno olugudde iwe eno oli kunikyewaliire kwati okakasa nze ndeeno eri kunikyeriire eno nga bwogibona bwegwire kunda mizimu weebaka eno oba weebaka sebo mpata aliko bambwaka ali kuli aye ndemubiseemu eri ere kawago kamukutu kasaawa yonna twongera okubebaza mwena mwena ababuni baife aba firimu okwetoloola ensi yonayona Uganda okusingirira era mikwano gyaife abali kubyeyo ate imwe ekyemukola kya kabi ino era tubasaba mukama abe nga abongera obwongere musobole okuba nga mutuwagira aye woba oli kubona firimu eno wayagana akalango wakati waayo wekaida otakaskipinga bambi kaleke kabitewo kaweeyo kuba tikaweza dakiika kasekendi singa isatu kuikumi ero omale wekata malo kuwayo oboirawo wene ku firimu watandikirawo okomye kale ate osobola n'okusubscribinga okusharinga n'okomentinga ku channel eno yene yoli kubonera kweno katweyongere mu maiso nimpata n'abasiru baine okuva mu 12 Stars ono yakuba ati bano okufuuka bambuti n'abambuti onfuukira era muganda wo ntuga tujesonyiwe imwene wakuba oti eri entwiga etwewayawire kutugireke tube baluganda bambuti ife tuli bambuti nga abasada abampi atwegala kunvaamu oyenda kunvaamu mpaata saawa dino ate nkuveemu ntya nkuli munda nkuli ki omusada bamubuuza bindi yayira mu bindi oli waluli olwo munanze atali wa luganda lwaki oneesiba kutyo omusada omuwanvu ole eyo twavaayo twayira ku wano mpaato oba atoyirewo ebyokulya agemye bwana ebyokulya tuli bana ku mwogo naana mulimu obutungulu n'akuunu mwina ali wala alikomba malusu yatandika okulya mpola mpola ono yategawo omukono kitwiddewo batoyire mwogo ono nanaana aye empaata ati ayime yegaziyiza yenena musada waitu ali kwekyo iwe munna oli kwetoloolera wano iwe kasada kaitu ali kukalya ku mwogo ali wanaidwiza sowaani ati ayime ng'omu yena emirembe giize yatandika ogaya aye nga ali kuliira ole ku munwa bweyegaya musada ono byali ole bya amira malu afunye awo n'akadomola kwanwera ekikopa bwere nga tikimala yanwa yatandika noko iwe muna musada waitu ali kumulira ku mutima akasada kaitu endala obonaani yabono bendu bobwire buli sawa imeka yatandika okulya yalinga kwemandwero babona akasowaani amutere kukuyena iwe yamukuba akagalo onabaira ali kujagema mu mmere yamukuba engalo yatandika ogoba ensowera mbaire ndidi nti afunye esowaani aye atoyireyo kabiri bulasi musada waitu ali kumira malusu yamukoba ati muno oli kuleereza osolusa yaiwe buti yatandika omenaku wano butono yataako ku bulasi ndowooza ali kujja kuwaaku mwine katubone oyo ali kulyambako bye nimmuga ya Faizo original names woba wabona mugaba kaloli omulogo kimya soda flash abagwagwa abana mombwe bwanga ne firimu edindi ningi ino aye kulu nakwidire nga mpaata oyo ali kulya mwogo nimmuga ya Faizo original names
ole mwine Kamasu ali mu black bamweta mbirago Faizo mbirago ate yena akoze bunyi mwidukire mu Kirincha Kamasu ne filimu edindi njino buti ono musada waitu endala emulumi alikuwa ekyuso na amubona ayo leta mubona wu yake ekyusa musada waitu yebambya amulingira ya munakwali weni ningiriro otyo ngo kuna kuwa olikwenda kuneko naku yatandika okulya bwa akakono kano yamulemesa yatola ya amadige ono yekanga abairaidi bali kujja mugwira mu mmere tali kulya mmere kandizeeku nimuga ya Faizo oyo original name zali kuno amade filimu bajeta mpata n'abasirvaine ono ali kumwetegereza musada waitu yekyusa endala emulumi ayo nataire ku blasi wa nemere abairaidi nti ali kujja mu ayi byona alesaawo ngero omukodo bwaba filimu bajeta mpata ni basirvaine ataire kuno obwembe omwami yali ajagema kumere eri ku blasi omusada yaniga maiso yaniga yamukuba mukwati gasiye iwe musada waitu ali mu kiroto obweira mpata ali mukulota mpata ali mu ndolo obweira bali balamba ile bali mu ndolo aka alina kugula kuwaire kintu kya kulya endala eri kumwita ali mu ndolo musada waitu baidi dinti bafunye nemere aya ali mu ndolo bali mu ndolo bafuluite batambula bakowa batuka kwa abantu mu muyembe balambala n'okulambala buti mpata ono ali kulowooza nti ali kulya nga wona alotanga oli munsi ed'okulya eyo yena ali kulota nga ali kulya mwogo n'enaana omukwano yagayita waawo baatule yagitaako pini bulungi etacyankalana Kamasu musada waitu n'endoolo tidikaida bulungi abazambale buti ajja okwira engulu ng'obwire bugire yalinga ku saidi ne saidi yeewuunya yaya endala ebalumye bano yatuka n'okowa yagema ku kunda endala yetegereza lino likalambaire lidyo okumbonyabonya zena kandisalire kugawa kaimauti lirambaire limpata lidyo omubenabena lyamulyako ebyokulya ayikona kakobye kati zena lekandisalire ku magezi wano zena kamusalire ku magezi wano ngubona ogusada guno gwekyusa omulundi mulala yebaka ali oti kifuluusi oidiyo okulambala aba oti ndovu ali oti alinda yerizambu aka ali kulya aye bulike bafuna n'akalya bulike bafuna n'akalya ono yanandika okuyiya kikyentupinza omukolera omuntu ono yagema awo akakoola yaidanako kankiteekwa akakoola yakoba akakoola kano tikajakola okali ni VJ FM filimu bajeta mpata ni basirvaine okuva mu 12 Stars Universal Pictures yali amukubira omukono yefundika musada waidu buti yateekateeka kyali kujja okumuwa yateekateeka yamukuba wewe akapita mulabe mumuyiye wautuke yagasi huyo kano kaseka okuseka kwe kwalemera muloko Kamasu ono yayira bwadoma yayira bwabuza bana kibaire kyekyo ebaire bomu oba mupiira gwa motoka bamutoire mu kiroto nga ali kulota nga ali kulya mwogo n'inaana kuliko obutungulu muno oli mukujinika amanyi nga oli kusinika amaino kini wonkanze muna ndibuuza iwe kimanyi gwonkanze munako ndibuuza ni wonkanze kalo iwe Gasiya ni wonkanze n'okunkanga muna nakulobera okuntiisatiisa ate ndika kuba kali kulumuka bano gaida wano sembera wano muno oli kunsuula oli kuntambuza oyenda kuntambuza nze omuzito oti ndovu musada iwe nga todo yagotya mangu oli oti gwara kuto abutiko
muno tanesiba kunze tiyirira butiko. Ani agambye? Munani nani yakobyo ntise tise? Ani agambye onkanga? Nani yakobyo ntise? Mpulira n'enjala ewo. Mutufu mpulira n'endala ewonyemuku. Ngonja by'amatu. Ng'oli kundabisa amatu gano. Oyagala onfuule ekigala. Muno oli kwenda onfuule nga tiwulira akakantu kekoze kankoleire muna. Muna yakakuba. Bitawo wano ire muna yangu ira wano mukasiikirize. Mpata muno oli kunkubira kibaba. Toda mukola ki? Muno otayira mukola ki? Ntayira mukutiisa. Woda munkukole ki? Wonayira munkukole ki? Ombonereza. Taakuna ekibonereza ekinene. Okobya ki? Nze nganze wondaba bwentyo. Omusaada nga bombona akakono kano ndiyo tibansokona mu ebyenda n'abantya ntyo. Sembera wano tubone. Ntambule nsembera. Mwana ntambuleyo banse osembera. Kyuka wetolole mandu. Mpata kabiri ali kyusa mwina ayenda amukola ki? Sebo lienda kulibeeka. Ikamangu. Sibanyagala nkuweke. Mbona ko lyenda nkuweke igwe gasiya. Terera mangu terera. Ekibaita child abuse. Muna mpata eyo gyebeta child abuse. Buzi Nze niza gwotuuma ebinaina. Gwe mpata. Nze niza gwonde tabuzi. Toidiri na lyanga ati nkwidini we mpata. Yatandika okakuba. Akakuba kaike bulungi anine ku mugongo. Oyo musaada omuzito nazira nsoni. Yamkola tambula. Tambula. Yamkola tinja kufulanga mbalasi. Gugwa. Oja kusula iwe. Mbwaka yenda akafuula mbalasi nga asika wale ku kito jinga busika emiguwa gy'embalasi. Tambula tuje. Yatandika okakuba kasadaka itu kakali kulya yaigwite yatandika okatambuza bwakuba. Firimu bajeta mpata na basiru baine paka oba atuuka eno. Aye ngaalika kuba bukuba emboka yakakuba katandika n'okuwumba kawumba nga tikakawulira kiboko. Kasadaka itu kakoye mbwa akafuire embalasi. Olwakavaako kagwa wansi. Yakakola wesuula Muna wesuula nga nkali kusula. Kasadaka itu onatuuse okufa banakoloko dawuni kyekoza abantu. Abali kubyeyo muli kubona abantu betaaga kawunga na bidandaali. Situka muna tuyiye ebintu yakuba. Bana kasadaka itu kabona aboine. Situka ozirani woka kuba ikenda okwekoza ebintu. Mpata muno ntyaime ku mugongo gumeneke yakakuba kasadaka itu. Situka tuyiye ekyokulya. Tujja kukitola waye. Towulira Luganda Muna towulira Luganda iwe, towulira Luganda aba towulira Lusoga. Kasi tukakasadaka itayo obuko. Plan ki kubyokulya. Olina plan ki kubyokulya. Nemboko obaje otya njisuire. Yogera plan zaku. Muna yogera ku byakulya otayogera bintu bitagemagana na byakulya. Bali awo bali kuyiya mpola. Firimu bajeta mpata ni basirwaine okuva mu 12 Stars Universal Pictures. Producer ni Mugaya Faizo. Oyo kafulumu kukola bu firimu. Oza tebuso atukola ku kyakulya. Babo naawo yakwati obotibulo. Ono yajanoge ku sample. Yata kumwita maya atandika okugayagaya. Ni Mugaya Faizo ali kuli obulo bubisi. Yabugaya yakobambu buwoma kumba alimba yabusesemi yabufuda. Yata mungalo mbono yena aliyeku. Yamuwa yena mbwa alieku oidio gwo muzegwe lyakubuwoma baba ati embere yogize mu mune yokuto ebintu mukanwa kabiri wafuda wampa nalindi dinti obirekeire tuli bampi tuli bampi okitegedde naye bwamu buno nenda tunoni ebyokulya Ono kumuyembe tekuli. Ono kumuyembe kuzira byetu gya kulya kunombawe. Otera bera tuli ku kitundu kya kubiri ekyampata niba sirwaine okuva mu 12 Stars Universal Pictures producer mbakobye ni Mugaya Faizo. Ai mwana tubebaza ababona film daife subscribinga commentinga sharinga okobe ni kumukwano gu nti dojje ku channel n'okuliye birungi tukabongera ino bikaide bintu bingi iwe ikaikana wikaikane olinde byaka biri munjira ate bwe mutusabira
endala eno ereke kutuyita Mungu Kibumba atuwangaze tuboti tube n'emyaka mingi tuyira ku filimu okubeera nga you have nze ndi munene aye oli mutono nino omuti oli katono ino osobola okulinya omuntu ogwo omuti osobola okugunina otikakaniavu omuntu yabula akubwine oba solibo omanyi solibo awo yayogera oluzungu mbu waliwo kano kali oti thina oba solibo gye tuli mu kulya obyembiro oli tasobola kuwulira nga kuba gwe wegunda wonze negunda wongera mbole weyegunda wa oguntu gukuba ino aye mbuye wagwa waba wawa si solido mbu kale ni ka solido kale ni ka sina ye ni solido yo mutono solido no mutono kitegedde mpata naye kakati mbu kala katono ni ka thina ono omunene ni solido oba luzungu lwawo ono ukamba kafene kaife muna kasanda kantu ako bakaterekawa yene maso oyogeire ensonga nalyanga nawe mutufunda kutambulanga niwe kamasu abo yasavu walinga oidi abyokulya ye ndifa kulya mutala gwa bukoli original ne muzimuga ya Faizo ayi mnakuliza nilenga mpata alini mwine kamasu bamweta Faizo mbirago bakukoleire bungi ate bakaleta iwe subscribinga chonka olinde biyaka munjira bande kuwa basongolwa otegede tetuwangala ate tetulya nnyo yamukobambu ni babanigwa basulwa mbuti bawangala ate tibakoiga oba yoluzungu yalutolawa bamala besekerera kano bakagonziza kasada kaitu tuluddenyo amatala gatuyisa bubi mbwengeri gye balwire n'abampi amatala gababisa bubi omusana gubakoizeiza akalimbalimba kagonde ati aye mpata iwe amagezi ago kitegeeza tujje tunonie kafene kaife bamaze okagonza bamaze okukafumba okyogeire mpata ompata yatuuka n'oketambunika ababake buti awali ebyokulya batandika okutambula fene bwayengera naye nga tumulya ikaikana baba fene bwayenga naye nga tumulya yes right yes okay uliro no bwagamba agamba oli mwana wani kubanga ekyamazima gwe muntu gwe manya ayinza okunyomera akadaali nga tuli mu kadaala nga tukumba nga tuvimba nze naawe kaiba bakatako okoma kamwana mulezi Newton Brown nenge jafa bukulemu omuziki naye naye nga sigwe mulamwa ekikubo kinti olunaku lwaleero nzize kubeebaza bannanga abalabi baffe abaagalwa mwe bali kulaba kina Uganda ku channel yaffe n'enganzi mwe bali kifa bakula Faizo Promotions ye channel kwekumira okubeera nga nkutuusako ebyaka bye eby'omulembe twabasuubiza tujja bayitira sinema mu maloboozi gaba VJ bona ab'enjawulo otherwise olunaku olwaleero ali ne King VJ the voice of the people mwe bali kulaba firimu mwe bali kubeera nga mututuusiza wano we tuli ekyamazima kyo kiri nti channel bw'ogiggulawo etandikira ku subscribe omu newe tubeera nga tutuusa akaseera nga tukunukiriza oba nga tutuuse mu 10k subscriptions ekyamazima muli bakabi nsaana nsooka ensirikera mukaawo kwegamba ateekewo akasiriikiro nsooka embeebaze oba nfukamire oba nkole ntya simanyi naye mwebale bannange temujjangu okwo tubasuubiza nti ebyakabi byo bambi bikyajja subscriptions zo zitambule mushiyalinga link season ne bannamwe mbagambe muje mu subscribinge ku channel eno kwe kusibuka firimu eza buli kala ekina Uganda kino tuuka ku ntiko zinawaga olwo kwate kubonola be kina Uganda obero wagira nsiyo obero ine tofali ndio tade mu kuzimba ensiyo kubanga ffe mwe tuyita okubeera nga tuliowa emyoyo jamwe nga tubabudabuda nga tubabeesabesa nga tubakuupira kessanyu nga tubajjako stress zemufuna ku mirimu okalabirawa olirudawa Abu Dhabi, Saudi Arabia, Dubai, Qatar, Jordan, Turkey, USA bannange ne South Africa nayo gye muli bane simanyi ngeri ya beebazaamu nanga kyekikulu kiri nti mwe bali kubeera nga mulabira ku channel yaffe n'enganzi musubscribinge gwatana bakukikola nawe yakimalidda gamba ko ne munona yakikole akagamba ako nze nabagamba nja basomesa mpaka ku last akagamba kukabera kamyufu mboba tona subscribinga ebo maloka ko nako kafuka ka black ne kabera subscribed kumabali ga kagamba ako waliwo akade ako nfwegaide kanyigeeko
oselectinge all olojja kuba ofuna notifications bwe tukwate kuba oteekayo firimu empya saagala obeere nga gwasembayo njagala obeere nga bwe teekayo gwasooka okkekkanya abaddaagi naye nga ate ekyo nga nakyo kikyali awo ekyokukalaba kwegamba ebiseera ebisinga abantu abamu tuba twagala obeebaza mu ngeri y'enjawulo wabula oluusi muba nga temwakomentinga oba nga temukomentinga omala okulaba firimu likinga akantu kali awo kalinga kaggalo mubimanyi bannaye musiba ku social medias Facebook biki mumanyi engeri gye balayikingamu ekintu kona ku kigalo ekyo obeere firimu ng'ogilikinze mu mbeera eyo obeera osobola okukwata ekkubo kino netutwala ku levi ndala likinga sharinga commentinga otugambe nze gundi ndabira jindi bane muntumirangako mu mbeera bwetyo onekambalikiriza omutonzi abantu alirize Ingrid tumwebaze na Mbozo Aida Kirabo Sarah Nushamina Fuze Natasha Monica Minister Kadama Aya Tulipu Ahlam Kameza Hash Greedy Princess Mia ate gwendo nawe oli wakabi Nakamya Morina Natasha Fatuma Enu Masekelu waliwo mwana muwala aza oba mwana muwala oba mwana mulizi nenga munamwe bali kulaba mbebaliza wamu era nengamba temujjangu okwo mukama abankumire mweraba amasabundise muwogo baby eno love yo sirijigaba bali nsabandi